Menteri Rang Badu keri India Narendra Modi ulale buram yau Menteri Rang Badu berim keri Japan Shinzo Abe hakajing lay on tap ha Tokyo mentagasngi. Ka Presiden Drupadi Murmu kalapli ya ka karkhana kabashna ya ka cryogenic engine jong ka Hindustan Aeronautic Limited ha Bengaluru. Lapanlong ya ka jingkhenra ha ki jala bapher mentagasngi da ki security agency ha ka bayadai bat ka mukoduma Popular Front of India establishments. Kayeng bishar Supreme Court kalas dang ya ka jingpen i live streaming ya ka jing bishar jongka syakipait ba nadu mentagasngi. Ya ka khusnam Dada Saheb Phalke Award nak bentau 6,000 arphau on Aisha Kepuran Bapau keri ka Asha Parek.